batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mboti ya beno ya kele ntangu beneke kuizaka landa bantsangu ya ndinga Kikongo na mabanière télévision. Yinzo getalaka mambu ya bantsodolo na inti ya République démocratique du Congo seni mutindu bakebogdilaka ya baunde mekatuka na kubimisa papiela ya bankumbu ya bantuina kele bakandida samna kuwela kiti ya kimfumu ya bizunga ina nyoso kele na mpasi na inti ya République démocratique du Congo kanti katula bizunga ina kimfumu kele ntete na maboko ya luyalo benofutiza beti mutindu kaka bakuizaka sadila yau na manaka ya inzo ya bisalu getalaka mambu bantsodolo na inti ya République démocratique du Congo uwele ekele na bakandida iya olomami bakele bau Sambanu, Kasai oriental bakele nana, Kasai central bakele tanu, lomami bakele tatu, Maindombe bakele Sambanu, Zolepe ya bakento pe iya ya babakala, Maniema bakele Ivwa, Mongala bakele Tsambwadia, Sankuru bakele 13, 10 ya babakala pe tatu ya bakento, Tanganyika bakele nana, Chopo bakele 10 na Zole, na kati na bao bakele Ivwa ya babakala pe tatu ya bakento, pe Kizunga ya Congo Central kele na bantu mingi nyoso ya mekuza sala makumi zole na zole na bantu kena kusosa kukuma mfumu ya Kizunga ya Congo Central baunde futi vingana na gouverneur mekatuka na kukatuka mbuta atuma tubwana kulunki na kati ya makumi zole na zole yango beno futi sabeti bakento bakele tatu pe babakala bakele 10 na Ivwa samuna baina metadila bilandi ya bamfumu ya bizunga yakele iya samuna mbanza Kinshasa pe mosi samuna Kizunga ya Kwango beno futi sabeti banchodolo ya kuza salama kilumbu ya Sambanu ya ngonda kena kuiza yake salama samu inzo ketalaka mambo banchodolo baunde kele deja na mambo nyoso samuna kusalisa ba nchodolo ngona mutindo mosi ya kufuana benefit zabeti papela ngo yanza ikiswa bankumbu ya mvimba kuzaka bimisa ya salamaka na inwa ya madame na luputu mutindo bakebugulaka bao mama rapporteur ya seni Patricien Tse ya mulela ya vandaka kilumbu ya iya kilumbu ya makumi zole na mosi ya ngonda iya na mvula mafunda zole makumi zole na zole na inzo ya bisalu ya seni kuna na mbanza mfumu Kinshasa. Tata Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kienge kele kuna na bwala ya Lubumbashi na Kizunga ya Okatanga anikumaka kilumbu ya iya ya sabala ya vandaka kilumbu ya makumi zoli na mosi ya ngonda iya na mvula ya betokele pe kilumbu ya tano ya sabala ya Tata Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde kuizaka zibula bisalu ya kuvwanda na meza na ndambu ya bamfumu ya bizunga nyoso zole ya Kasai Central pe Okatanga na bantubidi ya nkangu ya bizunga nyoso zole samu bakwiza abula masolo na mambo metadila kintwadi pe bangwizani bakwiza katula yina nyoso bakebugilaka na ndinga lumputu tribalisme benefitiza baiti bisalu ya meguza zibuka kuna na Kizunga ya Okatanga na lutwadusu ya Tata Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde yakekuza manisa na bilumbu kelanda na mvutukulu ya mfumu ya inti Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ya ndekuza manisa bisalu yango nyoso ya samna kukotsa na baintu ya nkango nyoso na bizunga nyoso zole eti beto nyoso na inti ya République démocratique du Congo betokele bakongo betokele mikamyambwa lekila vakimosi esikamina vakimosi kilumbu ya makumi zole na zole ya ngonda iya ya mkonto mvula inza kekwizaka kembela kilumbu ya ntoto ina bakuzaka bogila na luputu journée mondiale de la terre nourricière kilumbu yango ya kwizaka pesama nyoso ina mbala ya tete kuna na inti ya Etats-Unis ya vandaka na 1970 tina kilumbu ya bubu ya bantu mingi na inza ya mvimba kekwizaka kembela kilumbu yango na sano na 3 pays tope kama makumi Ivwa na tatu ya bainti ke kuizaka kembela yao lokola pe inti ya République démocratique du Congo ya kuizaka tulukwa kuna na inja bantubidi ya nkangu ya Zulu tope na ba sénateur américain na kumbu ya sénateur mosi Gaylord Nelson yani nde mutu kuizaka kindisa mambo yango mingi na bana ya kilasi ya Zulu samna kutula mambo nyoso na meza pe kusansudila nkangu nyoso samu baza bansasa ya kilumbu yango na kilumbu ya
bubu ya kulumbu yango ya ntoto Yaoundé kena kukimbuswa mingi samu na kusantudila kuzabisa bantu nyonso bazaba kentoto kele yambu mosi ya ntete na luzingu ya mutu yina ake kuza sala eti mambu metadila bantungi tope mambu metadila klima mutinu baketu blaka ona ndenge alomputu belo foti zaba diaka eti mvula ya mafunda zole makumi zole na zole injwa bisalu bakebogdilaka UNESCO mekatuka pe na kukindisa bankangu ya bayinti mingi na nza ya mvimba samuna kuzaba wapi mutindu beto foti tanina bantoto pe kutanina bifulu betoke zingilaka samu eti nzingulu mupepe pe mambo nyonso ya vwanda ya mbote. Biziami ya Kamanda Matiti na mbanza ya Boma Yaoundé kele na mpasi ya kondwa kusakudulwa tope kubunguswa belofoti zabeti ya kele biziami ya ntete basadilaka na bantu tuamaka kuzingila kuna na mbanza ya Boma na kizunga beto ya Kongo Central mekanti ya mebi kanaka kaka plina lokola kifulu bamelozaka kwani ya mebaka makuna na quartier ya Saiko Yaoundé vwandaka biziami ya ntete tekila bakonda saela biziami ya Kikuku ya meluta bamvula mingi kubanda bavwandaka sadila yao mekanti kifulu yango yamekuma kaka lokola mfinda atako biziami yankaka kele ntete vanya kena kumonana mekanti nkangu kezingilaka na ndambu mekumisaka yao kifulu ya kulozila matiti pe bayankaka kesadilaka yao bamambu ya imbi lokola bakuluna kefuilaka bantu kuyibila bantu babima nyonso yai ya kele samu kifulu yango pe balabala ke kwendaka tina nzila yango ya kele na minda ve na iti ya Kitombe bantu ya imbi ike sosaka kusala mambu yina bantu ke yangalalaka na yao ve bantu ke singilaka na ndambu yai na kiadi pena mpasi bakena kumona samu na kifulu yai batu baka na kinzonzolo cimetière yai ke cimetière ya tama ya bakaka beto mezi ya makako wako alors il faut quand même sino beto pesa yao valeur na honneur cimetière yai leta fona baka ba disposition nande samu na cimetière yai po mbala mingi bamekuzaka lokuta ba cadavre kwako ya insécurité ya cimetière yai alors il faut l'étendre baka ba responsabilité na yandi na concernant cimetière yai yake cimetière batulenda zimbakana yao veke ya vanda abandonner na yao mos il faut l'état fona zibula meso boyemeka kuma pe place ya insécurité babandi banda kuza swaminaka kwako bakufuaka batu amente reprise yake vwandaka donc yake salaka batu pasi eke kiadi mingi po betike salaki salu mingi kubongisa place na kusuma mazute kuyoka mebatina betu nzinga mena comprendre kaka vene betendo kusala cimetière place mosi bine betike mana munisaka bakaka betu mais cimetière mekumaka vraiment kubel salité yake vwanda de cafe force vwanda na cimetière mutike kuiza wabasi kaka mundu wabasi kama mama mundu yake vwanda cafe tukekena sabitu kiadi mingi betendo kusala propriété samuna matiti ya katuka bitu baka mweko tambulila pense tete na bwala ya Kembo TV mama mère de ville kansala betu na njila yai dipotoire ya katuka ba kununa ke kuza kwa mingi batimbe ke kotaka na kati kuno bien sûr milute même katuka sala kuna bilanga meko mo sa FMP mais en tout cas matiti kaka mingi tala dipotoire cimetière ko dipotoire me ko na iti na ba ina kuno ke mona donc ba sa stake ba parcelle ba tout le bon ne bon kila kati na ba inzo bana kutunga chana kati kuna wewe comprendre ya mama kiadi vraiment place betu fiti ba fa ba fois et ko place betu dipotoire mambo mingi anteme sala mo kiadi ya mete elimina out beno nya solandaka beto matondo mingi awande betu mekuiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote.